Giucchi, ajde Primorje! Ajde Bađo, ajde Giucchi, ajde Mateo, ajde! Dobra, Luka, okej, ajde! Luka, okej, ajde! Ajde, Pinta! Sedma minuta, vodstvo domače ekipe iz najstrože kazni je bil strelec številka 14 Stefan Stevanović.
Jesi. Ajde Šola! Offside! Bravo, Tomi! Bravo Šola, bravo Šola! Ajde, ajde! Bravo Šola! Bađo! Luka, ajde, ajde! Bravo Šola, ajde, ajde! Peglaj, peglaj, ajde! Ajde Bađo, ne bi ti kvade, gremo dalje, ajde, ajde! Prva naša, dan! Malo, fauli na golmanu! Aj, prestani srat više dolje. Prve sekunde sere.
Ajde Belmo, ajde Bobare, ajde! Preglaj ih, ajde! Luka, deda, budući smo, ajde fanti, ajde! Đuki, okej je, ajde, idemo dalje, ajde Bobare, ajde! Jakop, ajde! Ajde, jel dosta? Ti mirno. Spoštovanje, samo kaj je rekel. Leane B. Spoštovanje, da ti se to naše spoštovanje. Sika pa ne lehenda. Več od tega. Ti se vedel one za svojo. Vežu se. Za naše tisko pinazno.
ga pusti unutra, šta glumiš čovječ? Sudija! Jakob, sve okej, Remo dalje, Remo, ajde, bo se piju, ajde! Ajde, Đuki, ajde, Bađo, Remo, ajde, Dedar! Ajde, fantije, ajde! Menjava u domaćoj ekipi, igru zapušća igrač številka 12 Marko Dušak, ustopa igrač številka 20 Andraš Lipec. Peglaj dalje, ajde, 1-0 ni već, ajde, fantije, ajde! Fauli. Deda, okej, Deda, ajde, ajde! Luka, štima, ajde, idemo dalje, ajde, 1-0, jebe u mater, ajde! Sudija, nemo karton, ej! Daj ću ja tebi karton. Rumeni karton pred domaćih številka 18 Jan Čapo. Isusa ti drago, ovo karton. Malo desno, malo desno,
pola ure bilo. Dai, Primorje, ajde! Ja ne palamudite tamo.
Šola, dobra Šola! Dobra, ajde Luka, Neda! Okej, tu, ajde! Ne, okej, ajde! Đuka, ta dobra, ajde! Ej! To nije karton, a? Daj, ne može. Bravo Mateo! Štiri minuta, iznenačenje, 4:13 je zadnji Matic Zavnik. Bravo Zava! Luka! Ej, Bađo! Evo dalje, ajde! Ajde Šola!
Ajde Pinta, nema gola, ajde Pinta! Dario! Dario! Che sviro ruku žuti karton. Tu je prevara taka da je dava pjećeva, tu je prevara od fudbala, prevara. Ajde Pinta! Ajde! Tako je! Še drugi zadetek, tudi tokrat iz 11 metrov v 47 minuti ga je dosegel igralec številka 43 Marko Huč. Sudija prevara! Ajde Primorje, ajde, ajde! Evo dalje, ajde Pati, ajde! Pegla, ajde! Sudja ovo opsadu, sudja ovo. Ne znam, ali pogledat ću. A trebalo... Dario! Haš! Pa, penal je. Ovo je penal je prevara. Ti si prevara. Jer ima kartona za njih, hvala. Malo da bi više. Rumeni karton tudi pri gostih, številka 15 Haris Delić.
Tuki, pusti kaj prevara u sve kar je tuki, ej. Pusti u pizdu, ej. Ma ne snema u pičko materiju, tu prevara mona, kar je pičko drugi penal, tu prevara mona. Neki. Prevara velika mona, prevara futbala mona. Ne piska, boli me kurac mona. I futbala, prevara mona. Prevara futbala mona. I oni su u pičko materiju mona, futbali i krpani sve u pizdu. Ma nijene, bom kod. Šenku me penal mona. Bom kod. 100 metra. Uzikaj pred Horicinom na penal. Vautanu sjestu, sudu, prevara mora. Ej, a? Ko? Tu je prevara, veš kar je? Tu je prevara. Tu je prevara kad se dogaja. Červeni karton pri gosti, številka 17, Belmin Bobarič. Ponovno izenačenje, številka 7, Rene Šolaja. Prevara je tu kar je, prevara je kos, prevara. Drugi penal ne bil niti v zadnjih nibu. Nibu penal, drugi penal nibu. Nibu drugi penal. Dele, seri, s pol metra mu nabije, s pol metra. Tu ne penal, bolje proti Gorici, proti nam. Prevara je tu, tu je prevara. Bolje proti Gorici penal, proti nam. Došutke je penal. Moram prvo. Trebaš vidjeti pole, ne, ti si vidio već u mene. Kje je Piskov sad zdaj? Spet prevara.
sam maram prevare u življenju, mona. Ne vojnom futbol, meno bedu meni. Ki vidu se offside, one. Ki vidu se one offside, dej, polej. Drkao ne su glavom, mona, jebem ti putam, pizdam, mona, i prevara. Sramota, mona, od futbola, mona. Sramota. Sramota, piši kar ćeš. Piši. Daj, piši. Gost je prvič na tekmi vodijo, številka 10 je tokrat zadel in sicer Amir Đuzdanović. Aj, Đuki! Ajde, Pinta, ajde, Pinta! Bravo, Fatje! Ajmo dalje, Fatje, diži, Šola, bravo, Šola, ej! Rene, ajde! Ma, ne, ni rejs. Ajde, Mika!
Bravo, Panđo, bravo! Svi u ciganske posla, okej? Svi u kje ciganske posla, piši. Tu je ciganske, on je seri! On je seri, tu penal mona, majstore mona. Daj, izađi, molim te. Sram te može biti. Ej, po slovensku govori majstore, po slovensku, vi ste Slovenci. Vi ste Slovenci, vi ste Slovenci. Vi ste Slovenci, majstore. Ne, nisi će me govoriš izađi. Nisam Slovenci. Čisti penal. To nije piška penal. sam ti rekao, sam će da puste to da se dolaši sa situacije.
Prsti, prsti! Offside! Offside! Tu je u offside, tu je u offside. Šola, ajde Erne! Ajde peglamo, ajde! Ajde fajke, ajde Primorje! Ej! Faul tuda! Da vidiš sve dok kose. Faul dol, ne, hor ne. Kao odrinu prsko. Sam povem, faul. Ni fair, ni fair. Ni fair. Ni fair. Sam vidi. Za aviona, majstor. Ne bomo ste rekli. Fair, ne fair. Udobljeni karton pri gosti številka 7, Renija Šolaja. Imamo prav. Samo u miru, će nek fair futbala. Dokar ga od civilskog posla, dokar ga od civilskog. Ne daj se dosti! Offside! Aj šola, peglaj! O! Bravo! Aj, kurani! Ajde, kura! Bravo, Bobović, bravo! Bobović, bravo! Številka 8 pri gostih v igro, in sicer je to Andrzej Kuraj. Igro pa je zapustil igralec številka 17 Belmin Boborić. Izenačen je 3-3. Zadetek je dosegel igralec številka 18 Jan Žapo.
majstore moj, i futbal ne ti jebe, majstore. Ojej. Pravno veljavo v domači ekipi, za vstop v igro se pripravljajo igralci številka 7, Tijan Pantelič, številka 25, Marko Felja in številko 21, Josip Krznarič. Iz igre številka 55, Ivan Pranič, številka 10, David Kalpački in številka 14, Stefan Stevanovič.
gosti u igru prihaja igralec številka 27 Štrukelj. Šolaja, bravo! Iz igre številka 7 Rene Šolaja. Preko tebe, ajde, daj! Lipa iza, lipa leđa! Reakcija, tek smo ušli, ej! Lipa leđa, lipa! Veda, kad nas probiju naći igrača unutra, ti Leo! Vrti, može! Ajmo, Dani, nema veze, ajmo, samo mi. Smatak pejdi! Idemo Jakob! Idi!
še noter, še noter! Še na menjavi pri gostih, v igro vstopa igrala številka 24 Franci Perko.
Napoletik má pěkně svoje prouga, perfektní nově, končí rezultat 3-3-3, nasledná domáća tekma